بەڕای ئێوە پرۆسەی ئاشتی لەم ڕۆژەدا لە دوای بۆردمانەکانی ئەو دوو ڕۆژەی ڕابردوو هەڵمەتەکانی دەستگیرکردنی لایەنگرانی پەکەکە لە باکووری کوردستاندا پرۆسەی ئاشتی گەیشتووە دەکوێوە ئایا بوونی هەیە ئێستا بەردەوامی هەیە؟ بێژم پرۆژەی ئاشتی پێش هەڵبژاردننی تورکیە مانگی 4 بدومایی بوو ئانێ کۆمارە تورکیە کاتی لە دۆڵما باخچە ئەو جیڤین و ئیتفاقە لەسەر 10 خاڵان قبول نەکرد بە تایبەتیژی بەرێز ئەردۆغان گوت کو ئەم پەیمانێکی وسا قبول ناکەم وی کاتی قەرار هاتبوو داین کو پرۆژە ئاشتیە ئێدنی تێک بچە واگدن هەڵبژارتن بوون بۆی هەڵبژارتنە شەر دەست پێ نەکردبوو ئێلێ پرۆژە ئاشتیە مانگی 4دا بدومایی هات پێش هەڵبژارتنە دو مانگ ئێستاژی بە شەر ئێدنی ئەو قەرار خستنە پراتیک ئیرۆ تایارین تورکیە هەموو بارگایین گەریلا بۆمباوردمان dikin لایدن داژی دەردۆری 1000 کەس هاتیە گرتن چەندی بێژن شەڕی دژی دیعاش و پەکەکەیە ئەو ڕاستی نییە لە دژی دیعاش تیاترۆک تێمەشاندن یعنی ێریشی دژی داش زۆر جددی نینن ئەس دەزانم کو لە نێزیکی جارابلوس هەن گوند هاتنە بۆمباردمانکردن ئەو گوندە گوندی کووردا بوون ێ عەشیرەتە ئەوە کێدیکینە ئەو گوندان باش زانن کو هەموو لاینگیری پایە دەنە کوردین وڵاتپارێزن لەوی دەریژی دیهاش نهاتیە بۆمبەکردن گوندی کووردا هاتنە بۆمبەکردن ji bo wî jî ez dikanim bêjim ew êrişî sê rojanin sê rojî dumayîn hemû li dijî Kurdin li dijî Daeş nîn ew îdayî li dijî Daeş dixwazin hinekî rayî gişkî îqna bikin yani bêjin ku em layekî dijî PKK ne layekî dijî Daeşin lê hemû kes jî baş dizane ku Tirkiye û Daeş dostên stratejîk in Tirkiye xwast ku bi destî Daeş û El Nusra rejîmî Sûriye bigwere û ev stratejiya Tirkiye ista bi nihênî berdame dozekî xuyayî bû lê ista bû nihênî ji bo wî jî em dibêjin Tirkiye boy ku Kurd nikarin bin li Sûriye înisiyatîvekî xurt pêş bixînin li dijî PKK şer dest pê kiriye rastiyek ew e peyê de PKK hêzî pêk wane hêzî rastî jî nav hep dane PKK bi hemû imkaniyetê xwe di xizmetî PYD de û PYD jî yani bi PKK re colanet dike pêk bu ev li Sûriye hereket dikin Türkiye dibe ez ê li PKK bidim ku PKK nikanibe destêwerdanî xwe Sûriye xurt bike xêr e êsta em bêjin bi piştkiriya hêzê cîhanî wekî hêzê hevpeyman îmkaniyetek li pêş Kurdistana Rojava durist biye ku wek katî pêş rejîma Hafız Esad Kurd cardin li Sûriye bibin desthilat katî xwe da jî ku êsta berêz Salih Muslim jî ji eşîreta Beraziyê pêş desthilatiya Hafız Esad Husnî Berazî li Sûriye bû desthilat ji eşîretî Kurd a Berazî bû û Kurd pêş Hafız Esad yani desthilatiya xwe li Sûriye bicih kirin muhra xwe li desthilatiya Sûriye de jî îro jî imkaniyet heye Dünya êsta cîhan li dijî Daeşe li dijî El Nusra'ye Tirkiye dixwast bi rêkê wan desthilat be lê dunya wan qebûl nake Dünya êsta baştir dibîne ku li der dorê PYD koalisyonekî hevpeymanekî durist bike ku Hafız Esad bê guhertin li şûnî wî desthilatekî taze durist bibe ji bo wî jî piştkirî PYD YPG tê kirin باشە بەڕای ئەوە بەڕێز ئۆجەلان ڕاگررتنی پرۆسەی ئاشتی تەنها هۆی سەرەکی حکوومەتی تورکایە کە ڕایگرتووە ئەوان ڕایەنگرتووە هۆکارەکەی چییە؟ Ez dikarim bêjim PKK zemîne xweş kirin çend polîs û çend esker kuştin pêwîst nebû ku ev tişna bikirine rast e ez li vî derî xemgîniya xwe didim xuya kirin bûyerî Suruç î Pirsûs bûyerekî zor girîng bû Sû du ciwanê şoreşger jiyana xwe ji dest da bi seda jî birîndar heye û bi wî wesileyê ez
سرخوشی دخوازم جی مالباتی وان را و جی گلی کرد را و او ام بیجن ایریشه کی وحشیانه داعش بو عین وقت نابی خواد داعش او ایریشا کر لدیجیوی ام بیجن دکانı bun yani xanişandan bikirna serhildani siyasi bikirna ev mafê Kurda bu ele pêwîst nebû ku çend polîsek bên kuştin û çend em bêjin esker bên kuştin hin çalekî ku em bêjin ne dikane êrişa bide rawestandin ji bo wî jî bi wa çalekiyan PKK zemîne boy bi dumayî hûnînî projeyê aşîtiye amade kir û Türkiye jî peyvaja aşitiye tekta. PKK amade kir zemine hoş kir Türkiye jî rek zemine hoş kir ku Türkiye bikanıbe be tereddüt proje aşitiye tek bide. Ku proje aşitiye tek dayı Türkiye. Xêre madem ku Türkiye dibêje PKK çekdara baş. Layedin da hêzî Kurd hene bê çek. İşte ben Platforma Demokratın Kurdistan, Partiye Demokratın Kurdistan'ı Türkiye. Dîsa em bêjin hak var. و دیسا کادب زور گروبی کردینه برای بوان هیئتی که تشکیل بکه بوان را دانستاندنی چارەسەرکردنی پرسکری که کرد بکه ام بیجن از دناسم کمال بوقای سروکی yani bizawa hak var beştir seruki resmi ve istadi cardın seruki ki yani fiiliye yani dıxavni xadaji çek nekri dasxoy de beçek dıxazi ya kemal burqay hiç dıxavni xadaji çek nekri dasxoy adım Mehmet Emin kardeş seruki Partiye Demokratik Kürdistan'a Türkiye çek şi nasnake disam bejim bere sertaş bucak Seruki Platforma Demokratik Kürdistan'a edita dil Latif Baksi Seruki KDP yani Kürdin beçek çekçiye nasnakin evene legal van danustandım bike prizgiri ki Kürt çağrıser bike le berez Erdoğan kati helbijartına da xuyakirin prizgiri ki Kürt niye yani prizgiri ki Kürt niye bu proje açtı bu çu bu prizgiri ki PKK beçek bike yani hedefi stratejik iyi proje açtı beçekirni PKK bu le berez Öcalan Serukapu dxas ku ev vaju hedi bu çareseri Kurd bikar bine. Bele. Ha jiboy vijid gum jiboy xa azadi ne dxast. Ha jiboy PKK leburni gişki ne dxast. Jibdu ku bra ev proje bikeve bu prizgiri Kurd be çareserleri mixabin Komara Türkiye berengeki dingirte des jiboy viji ez dibêjim galati de proje aşitiye de hebun ev galati jî hiç ku de ev rojî de proje aşitiye bibe qurban. Bele berez Osman Öcalan binerîna te piştî ku dûrketina PKK ji aliyê siyasî ve hatina HDP bo pêş nebû sedemek ku proseya aştiyê lawazî tê keviye de PKK dûr bikeve aliyekî din Kurdî bêveyekê bigire? Vakam zan hayana bejin Türkiye be hemû hêzê xwe hewl dide ku Kurd ne bi hêzekî siyasî gewre ji bo wî hewldanekî xwe berfereyê Türkiye em bêjin işte Kurda heft ji sedî girtibû di hilbijartinê gişkî de ev bend danîbû baraj danîbû sed hebû ku Kurd nekeve parlamento rêka wî digirtin û harîkariyê xezînê ji bu hemû hêza dikirin ji bo hêzî HDP ne dikir? Yani zor aslında dine bu. Em dikanin bejin kur ragandına Türkiye ragandına ki zor kurta. Ragandini televizyonu em bejin nefsandunu zor imkaniyeti koy ragandiniye. O evci ne hiç ku Kürtçe sud bigire. Yani hamur regah peş Kürt kapat kırıbın ku Kürt siyasi sernekevde. Le evvel bijartine de Kürt serkev. Haçti parlamenter derkir. Eğer ku vak hamu heza imkaniyet bidana HDP ez bavarım ku haya 120 parlamenterci derdik. Aşağı atwanîn bilên legal dûrkevniyê PKK li boçûnekanî Berez Abdullah Öcalan kêşekan dubare serî hildawetەwە? Yani serkirdatiye PKK bawarî xwe bi projeyê aşitiye nebû. Ev aliye xwe heqê aliye xwe neheqê. Boy ku bere taybetî Berez Erdoğan projeyê aşitiye vek proje ki bêçekkirinî PKK digirte dest. Yani zamanı em bêjim çareserkirinê pirsgirêkî Kurd nexuya bû.
وی دو گوت از رنگی که PKK بیچک بکیم پشت را لسر کرد دستلاتی قابجه بکیم هم PKK ev دیدید بوی وی به باور بو سرکردهاتی PKK القندیل بجه بوی باوری به پروژه آشتیه نبو اله برای زاپو بر رنگی گیدن دگرته دست گو از bu komara Türkiye muhatap bigrim gav proje aşitiye ev çerçeveyi tank derxinim bakın me çerçeve ki siyasi ev peymana o ev de hali dolma bahçe ev çerçeveydi apo xas ku proje aşiti bike regah ki çareserkirini perskiri ki kurt komara Türkiye tevetiş berez Erdoğan duhas ku وی د چرچوی به چکرنا PKK دا بهله از جبوی وی ام بیجن اپو نرنی خب فراوانتر بو ج نقطه کی لواز دست به بکه او پرسکری کا کور چاره سر بکه جبوی وی حول دا اله سرکرداتی قندیل bir رنگیل نه دنه چرچوی کی تنگتر دوگو işte Türkiye غلط دست فکری و غلط بردوام دکه جبوی وی به پروژه آشتی باوری خانه بو bu apo o Kandil vakfı proje işte ne denir? Kandil apo te ne diyişti? Kati khadajı yani seratayı da hayasta müşküleyi serkerdatiye PKK apo eve vakir rahmeti şehit Mehmet Khayri durmuş iddiayı kuya kırı gotiye perskiri ki me her yekemin تگشتنی آپو تگشتنی سرکردایتی نوکه‌بد سرکردایتی زور لپاشه و آپو درنگ تدیجه سرکردایتی قندیلجی آپو تی نگشت جبوی ویجی هیچ جاره که تگشتنی آوی پروژه آشتی و آپو نبو یکتش آپو دخواست کو برای که اب پروژه کو گلک لوازی خواه بگیجه چاره سریه که پرسکری که کرد قندیلجی دگو هم باور ناکن بوی پیوست هم بی پروژه تک ببن yani dün nerni heneki juda. Hiç hiva heye bara ev hivaya ki dike heye bogarana ve yaxu dubar dest pekirnoy prose açtı. Ev proje am dizanin ku la ekibi berez jalan bu boy ku ser bikebe. La edin daji serkirdayetiye başuri Kurdistan bu. Lazım eğer kan bin nezman Serok Yaremi Kurdistan Beriz Mesud Barzani Serok Hükümet Yaremi Kurdistan Beriz Neçirvan Barzani و همه جی گرینتی کات امام جلال تندرستی خباش بو امام جلال جبوی کو پروژه آشتی به پیشول ترکیه پرسکری که کرد به سیاسی به چاره سر کردن زور حل دا ام پیش چند روزا کو امام جلال نخواش ببه دیگه دست به گفتگو بکرنا امام جلال برای که خودگیان دا اپو برای که خودگیان دا قندیل به کمره ترکیه را دانستندنه که خود خورده بو سروک هرمه سروک وزیر Neçirvan Berzani wana ji boy proje yaşitiye zor xebat kirin. Ele xebata xuyayî nebû, nihênî bû. Dest bi ew bikirina wî katî Mam Celal nexweş bû. Lê em dizanin ku kedê Mam Celal di durustkirina proje yaşitiye de zor e. û serokê herêmê û serokê hikûmet xebatekî xwe kevin da heye. Ji bo wî zor xebat kirine. Ev tiştî em baş dizanin. Cardin dikane hikûmetê herêmê Kurdistan ev alozî navxa rawestîne û ji bo proje yaşitiye hemlakî taze bike bi tevêtî jî Serok Barzanî Serok Neçirvan Barzanî û layedin berpirsiyarî Kurd î siyasî lêrê dikanin yani evekî bikin înisiyatîvekî taze pêş bixînin yekîtî goran İslamî bi zavî İslamî bi taybetî rolekî xwe taybetî dibe ji bo cardin proje aşitiye dest pê bikir eğer hevldanekî cidî bibe ez dikanim bêjim belki ev êrişî Türkiye di çerçevekî taktikî da bimen cardin proje aşitiye li ser birngehekî rastir dest pê bike ew hevî heye ew umîdê ye بله برز عثمان بجن اپو دست به پروسه سیاسی آشتی کر لیره برن PKK یعنی ام بجن سرکردایتین دنوا PKK دوی که بنراز دبینن یعنی ددمکی نباش دبینن یعنی لست دکریا بنرینه توی هلوستا PKK چه برانبر ویروشان های ایرو کته در باست بن سرکردایتی PKK دزانم سرکردایتی کی به تجربه ام بیجن سرطایی دا حیا استاد ناف شهر دانه بریز
Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Vana Hamu. Ey xay be ömür ey xay genç. Yani şer çiye ne çi dizanın. Jiboyvi ez dibêjim naverokî wî da yani cevherî wî da zor şer naxwazin. Ele Allahê din da jî hin hêzî rojalata navîn dixwazin li Tirkiye şer hebe. Ez baş dizanim seretayî ev salî da hinek berpirsyarê devletên rojalata navîn wek em bêjin serok erkanî İran digot ku piştî Sûriye ev car Türkiye'ye bibe qadî şer. Yani sıra al Türkiye, esta Suriye şerdi ve nezdikta jiyel Türkiye bebe. O hezi cihanici, hen hezi cihanici dixwazin ku Türkiye bebe Suriye. Türkiye jî Vîran bebe. Yani ek ku dixwazin Türkiye bebe qadî şer hezin navçeyi ve hezin yani heremi ve cihani zorun. Dixwazin Türkiye bebe qada şer. Serkirdatiye Türkiye regah jî ra kiravek kir ku Türkiye jî bibe Sûriye kî duemin. Ez wî jî bêjim Türkiye wek Sûriye ji namê ehîn xerabtir bibe. Boy ku Kurd û Türk nav hevdane. Ku şer bigêje qonaxekî pêş Kurd û Tirkiye hevdî serî yek û du bibirin. Nav hevdane rojane bi hezaran kes bê kuştin. Ha eş Kurda jî bê kuştin, eş Tirka jî bê kuştin. Türkiye Vîran bibe ji Sûriye 10 qat zêdetir Vîran bibe. O vî manzarayê bîne ber çavê xwe welatparêzekî Kurd ya niştimanperwerekî Kurd û Tirk pêwîst e wî Sûriye rêgah nede ku Tirkiye bikeve bibe Sûriyekî duemin ya ji Sûriye xerabtir bibe. Boî wî jî pêwîst e tedbîr bê standin û ez jî li vî derî bangawazî ji boî serkirdayetiya PKK dikim ez dibêjim ku hûn kesên bi tecrübe ne hûn dizanin ku şer vîraniyekî mezim e malwêraniyê rêgah medin ku şer gewre bibe rêgah medin ku Türkiye wek Sûriye bibe qadî şer de eger ku Türkiye wek Sûriye bibe ez dibim ê zêdetir girantir bibe û wî katî jî xelkî Kurd û xelkî Tirkiye zerorî ziyarekî mezin bibînin zerorî ziyanekî gewre bibînin pêwîst e serkirdayetiya PKK a Qendîl rêgah nede ku şer mezin bibe û hevildan bide ku êrişên Tirkiye êrişên berêz Erdogan dest pêkirî bide rawestin. Basî otan kir li seretawa ka kuştinî polîsa Tirkikan rêge xweşker bû bo dubara destpêkirina şerrekan û nehêştnî prosê aştî. Kewata lêre de ezanîn dananî çek kilîlî quflî prosê aştiyeke ye. Pêtan waye serkirdayetî PKK li Qendîl razî nabe be dananî çek? Yani eğer ku Türkiye bavarî bide PKK amade kuş çek dîne. Ha ku tu dixwazî çek biparêzî îstar li Rojava PKK yani hêzî dostî PKK ya hêzî birayî PKK wek PYD 50,000 çekdarî xwe heye. Li gel asayîş û şurta digêje 70,000 75,000. PKK dikane hêzî xwe di nav hêzî Rojava da biparêze. Dîsa dikane gel peymanekî li xakê Kurdistanê başûr hin hêzî xwe biparêze. Di nav dikane wek hêzekî sersunir hem aliyekî xakê Kurdistan biparêze aliyekî jî hêzê xwe boî metirsiyekî li pêş biparêze. Rêgah hene ji bo wî jî îsta pêwîstî nîne ku li ser xakê Tirkiye çekdar hebe PKK wî rastî dibîne eger ku Tirkiye ciddî be Türkiye nebêje ku ez dixwazim pirsgirêkî PKK çareser bikim. Eğer bixwaze pirsgirêkî Kurd çareser bike ez wî bawerî dame ku Qendîl jî ê riza bide xuyakirim çek dîne. û ez qasî ku dinasim bi vî avî bi taybetî berê Apo dixwaze siyaset bike. Apo ji berî hemû tiştî siyaset şervanekî zêdetir siyasetmedarek e. Ez dizanim ku Apo ev sîsaliya şer da yek rojî jî çek nekiriye dest û hemû kata de jî bîro bawerî xwe ji çekdarî zêdetir bi siyasî hebe eger ku Tirkiye bîro bawerî bide ez dikanim bêjim ku Apo dikane Qendîl jî îqna bike dikane hemû şerwanî HPG yani gerîla îqna bike ku çek dînin. Temînata bêçekiyê ez dikanim bêjim ku helwesta berêz Abdullah Öcalan.
بله برز عثمان اوجلان استخوازم نرینه تل سر و هر دو پرسا بزن بم اف حرکت ترکی اف لبتاندنا ترکیه انها گلو ترسا یانجی نحس کرنه که نخواسته که دیجی پروسه کردی یانجی حرکه کردی بزاوا کردین ها چل رجاوای کردستان و الباکور و الباشور جی هر وها نرینه خلق باکور کردستان بوی چه بوی هلوی استوا چه بل سر وی روشانه ها Yani saleke bizavi netevi Kurda guartini gevre hatin jiyan kirin. Em dizanın yek sala li başûrî Kurdistan li navendi bizava neteviya Kurd ji bo devletbûnê qerar hate standin û xebatekî berfere tê kirin. Îro dünya hêzên gewre amedere ku serxebûna Kurd qebûl bikin, devletê Kurd qebûl bikin. Ji bo wî xebatekî berfere hatiye kirin û gelek encamî baş hene. لایدن دل روجاوی کردستان دستلاتی کی کرد پیشت کبه کردی استخاکی خواج قامش لضحیه ام بیجن کوبانیه سر روباری فرد آزاد کرنه لایدن دا افرین ناوچاکی کردکو آزاد جیانده و لسر حسکی شرکی جدی تکرن و نزدیک دا حسکی به دست کردات کبه و کرد به پشتگیری جهانی بچن سر داعش رقا جی بیستنن حلب جی بیستنن قاتی رق و حلب بیستینن زمینه درست به که کرد لحمو سوریه ببه دستلات و دستلاتی سوریه تازه دا مهرخاله بده ببی آوی امکانیتی مزن لپیش کرد درست بین لا ایدن دا سرکفتنه کی کردی سیاسی لباکوری کردستانه لدیجی همو آستنگا زور آستنگاتنا درخستن کرد پارلمنتو دا سرکفت سدی سیزدستان سدیستان و bu haçte parlamenter derkir ویژ داخویا کرن کو اگر امکانیتی کرد هوا دکانه هیچ زیادتر پارلمان درخنه جسه بشه بشک پارلمانتوی ترکیه به دست کردا که و اوج امکانیتی که سیاسی مزنه کو به او امکانی کرد دکانه خواتی سیاسی و دیپلماسی پیش بخنه جهان پسکریه کرد بکه بوی چارەسەریە سیاسی Türkiye ev rastî ditin ji bo ku pêş wî bigire dest bi şer kir. Yani Türkiye dizane ku çikir ji bo ku li başûr devlet durust nebe. Li Rojava desthilat tam mühra Kurd lê nebe. Îsta bê opozisyonê Sûriye dünya bawerî pê nake. Rejîma Esad jî êdînî piştî ev qest xûnrijandin nikane bime. Rêgah dime rêgahî semîn کل در دور هزین کرد اپوزیسیونه کی تازه به درست کردن و رژیم به گرفتن و کرد مورا خال رژیم تازه بده ترکیه وقت داشته همون دمنه جبوی کو او پیشکتنا کردی مزن دولت بون لباشور دستلاتی لروجاوا و چارەسەری هزی سیاسی لبا کرتک بده جبوی وی ایرش دست پیکریه ها ترکیه دوی ایرشی ده قزنج بکه لعباورم کو قزنج تیدنیه هزی کرد هی کو خراگره لحمو بشکانی کردستان خراگره و او خباتی خو بردام بکه جبوی ویجه از دویجم ترکیه به هرس رابو به پشمانی دانشه گوتنه که ترکیه ترکیه دو öfkeyle kalkan pişmanlıkla oturur yani به هرس رابطه به پشمانی دانشی از دویجم دریج ناکه ترکیه وی راستی ببینه و جبوی ویجه پیوسته همو کرد به تایبەتی به ڕێگای سیاسی لە دوژی تورکیە بەرخاندانێکی بەرفەرە پێش بخینن و بانگاوازیە بەرێز مەسعود بەرزانیش دوی چەرچەوێدە جاردن دەنگی ئاشتیە بلند دکە واز باوەرم کو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتیە کوردستانە عێراقێ ئەم بێژن سەرۆک بەرزانی و سەرۆک وەزیر نێچیروان بەرزانی دیسا جیگیری قوبات تەلابانی و یەکێتی گۆران یکرتی اسلامی کمالا اسلامی همو هزین سیاسی اجبوی هولدان نو هولدانه کی سیاسی دامن کو شر راوسته ترکیه جاردن مجبوری پروژه کی آشتی راست و درست بس برز عثمان اوجلان سیاستوان و برای برز عبدالله اوجلان زور سپاس و برستان که لگل من بون و گنگ شکرنی او بابت گرنگه که مجاری امروی ساحەی کوردستانی و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە گەلێک سپاس بەڕێزان ناوەڕێک و دواتر لەگەڵتان بەردەوام دەبین لە نوڕۆژ